I will see me mobi akwaba by emergency Ghana TV. Send any day the kaya watching in ha. Emergency Ghana TV. Me say baby bia obi bia ekoso ye. De amoya sanso edin hyiemu ewo hebio. Ebusia dani de nia yesua de ewo channel we so nti no. Dani de nia na wetuni na wa ba besua de fofo ewo ha se. Ebusia ene story me nsaka wo fide ma se ne ma me bi de na sem abedan ya maami ohini ni e wo Sompa TV na asem o de ba ye ne se ne ba obi aba abeje ne ba ene ne ba na akwakotina sisi ade o frɛ maami ne so peso hu ne ba maami ne mpɛ sɛ ɔde abofra no ebebre no obi bisa sɛ kwan bɛn so ɛna ne ba no ekodi maami ne nkyɛn ti yɛn nsɛm ne nkoni nkoti mu nsɛm mbra ye ba na mabeji wadwenkyerɛ e de afa asemu hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment na e wo comment section ase kame ho nkohwe video no case number 1 Stella Chirwa ɛyin wo free ba ya saman kase wan wo ba ne kunadu Beatrice and cry kwabra Sam asaman kase Isaac Kofi wono so ejina mu na sɛ nipa ya bo kunadu ne ye mensa kwa Other in court. Mammy Stella to say, Pache you. What by a show is why your Bible, Quran, and be focus ya casa preco snap. But you are not cross over there. Pache Bible. Coyasoli. Pache me call a Jehovah Witness. We are witness. Modia Monchia. Pache Mitia. Muninchia Mochia, I'm sorry. Pache. We shall never witness in our channel. Pache Mitiano. Mitiano. Ma one so. Mpacho mitiano se me onua ho tesen Ba muni asole nchia mochia se bia asumdwe nka ho ana bibisa eno de witness for muni bi pacho ye obi ba de na ye de ba me Jehovah no me nko ye nchenti ayo wa isem aye fasi wa why pacho some de mo se asase no an ye be ni paradise me wa mo se ye be asase ni paradise afi ye ni da kwakuyo beto dam ne ne sebonso abomu atuludu so be dane asase enti ye watwe mu aye twen sa Jerusalem fofu ewa yo witness e na edo na ma odia pacho me din Stella Chirwa na me kase fi asaman kase na me baby akodi baby a me nim baby ko akola ne wo dai e ban ne etende se na akola ne yare na ahuchire kakra ba makwam tinu na akora ne papa mfi no nti sa pe no na nurse ni bi wo hospital no pe obi e ma me nipa ne obi ma said ye pacho akora ne situation na iskasem ti na me ho kire me nti nurse ni ka kire me so onyo obi a obeton ba no obehwe me bana ma me wo hospital ne ho beton nti ni me wo ho no ma na maami bi ba hospital na obehwe akola no nti me say na akola na owu nti na ase ontumi nhome ne fuhye ye bisa na oma otoso sen mienu na akora ne papa we akora ne papa no me o baby a me ntine nkampo on behwe akola no nti sa pe no na me sisa dia se ne akola ne situation ni community no on frɛ maame ne maame nti me wo hospital ana maame ne baae nti maame ne baae na obehwe akola no nti se na situation ni nkoyi no obefa aka na ohwe akola no in fact ohwe ne maame ni je nti sa pe no so ope me bandi na akotena ne nchen ena bi so osua o nti oka asa no so enya hwe na ono se ne me situation ni kono aso opese oboa me wabrabom ena msisa de amate nti okohu me papa no ne kan se ode me ba ne bekwa akotena ne nchen ene me bra bae ena omo kan wasem tinu sa pe na me bra ne se so enye bone kwan so dia ena me fa akola ne ma no na nemum no ye bekwa kohwe bebia oyeden owo ansa na me dia akola na yeden ama no nti me wo ha na omo kohwe bebia owo ye ena mi se anka meka no me bra ne se mintina ase ntino okoye no se o bibia ye fine ntino bibia ne ombe ma mehu ama ma me na odi akola ne ma me no na kra no how many months ana me
but mede man no 3 years. 3 years. Per time. Inti sa pen na mede man no. Me papa ne me bra ko. At omuko okodu ye ne nwumre na me papa frɛ me say omakodu baby a omo no. Bibia dedin akora ne de on safa. Inti bibia ni a obema mehu. Inti oka asa na msisa de a omo beba na ose omo nam kwanso omo tikem kra omo ba. Inti no ombedu ye pe no frem so oma bedu inti no bibia okay ma me ne hwa akwala ne fine inti sa pe no na me sisa de a se ohwe ne fine na enye bone kwanso de a ene sa de a bibi ni omo ma me hu no msu yo afi be 3 months me ko ho na me si o me ko hwe se me pese me ti akwala ne nka me bra se adenti na me ti ne nka na me ko ma me ne ho no mu a me kwakọ na me si obi a me ba wo nkyenti ewom kra na wo se me ti ne nka na kra de me ntumi o ene sa de omu pese omu ye me se de na omu fa akwala ne ma me before the kra social welfare cry away omu nim social welfare phone mi se ma me na ja akwala na se ne de ba se mi se ne o ma me no ntomra because social welfare for be mu no oje no. But no omunu like me pese me ti abofran ana me pese omu mami hu we okay madam we okay but we okay pa anania me how but social welfare for no mami na frame me aka che me say wo jiska ha jiska social welfare for no akran ko di mami no wadi say 3 years 2 years ni minti akwala ne nka wo de ne ma ne se foster care okohwe obama ena social welfare for bem ena mo ye ho krata ya nya krata bia social welfare no hwan ne kofa social welfare for ba me pacho ma me no na ma ye ko social welfare ene ko social welfare ene me papa wo wa papa kra ka ho ena sa ma me no nya mfumso bia nti se dia na asi sesi ene minti akwala 2 years minti what ne ko kro be so wanti me brand chere me say we correct pata me brand chere me so akra no mo ba wan baby ko won de won chere me me say ka kwaje ba na like ka pe so je ba like one chere baby o keke me pese me ko hwe baby a me ba no na de ne ma no na o pese o be hwe na ka de ne ma wo o de ne ma wo mo ma uska ma me ne ma uska ma me ne ma me 500 cedis we are seeing because as some social welfare for abem a wo bra na wo papa mu nyina aka ho de wo nwi a wo ba what's ase e na wo de na ma wo mo me frɛ wo ma ada mo ewo mu no ma ye ame de na asɛm no ihu de ekosie esisi so adwene ne nyo sɛ de ba asɛm ihu de opeso kyerɛ ye wa adwene nya esu adwene nya no so wana wo frɛ no wo su bi e bi wo nim no madam Beatrice ne ye wan you be fa akura onim edi no onim se de frɛ wo but you still anonim say different one hello yes hello ma Beatrice good afternoon me pa cho na ho te sey na me abem yo me pa cho o adaro ma ye frɛ me ohini ni adazoa me ye adwuma o Sompa TV ababa wa bi abetra ke kansem na insisi so ma me hunu se bi adwene no kra tochi adonu ena me frɛ wi o se e frɛ ne Stella o fra Saman kese na ne ba e wo ho 2 years ni onte akora ne nka but the way I know hello mama se me ho she woni mu ho ya di amani na asem no woni mu ho she me no ho she ko anu tum o se waje ne ba e ma bo ko me waje ne ba o se o je say as a foster parent mo ko social welfare ni papa ya we ni bra so ya we sa akora no ho ba 2 years ni onti akora ne nka adawroma me pa cho o se me ho ko ben so o se odi akwala ne wa akra me tuo me no ka te me ti kuma se edu se sia me no ka te me ti kuma se me sie wo take chiro na niem auntie ayi den wonya wo number sa ma bi
don't know because it could be wrong number. But your boy. It is wrong number, never man. But your boy. Wabua. But time. Nadia just say no cre. But your no ankasa no di number ni mami. O de ma oda bay. Da no koye no. Ehin no beje wo ba no. But obedi no wo mpapa mu fie wo. E wo kro be so. E wa asaman kese. Hey. Auntie bi wate. Madam, me yefre me na na yafo. Yefre me bi mpo. Ampa choboa. Hey. Anga da bono na gina tochi. Wo de auntie bi yefre ne papa so se ne papa ya we. Ne bra ya we nti yefre o mo na ya san babak why? Hey, asemu ide mu owere mu. Frɛ wo papa na na se onua no ma ye hwe. Ne bra ne papa ne betimi a kiri mu amaye. Cause we dey asem we dey maintain penny sim we ase kro bi aso. Asemu. Hello. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Hello. Eja Sam, ma he. Kai, pacha wa. Eja me pacha wo ba Stella. Wo de asem bia betum anim se ne ba. Ma gina koma maami bi afra maami no. Maami no so se woni mu ho hwe. Stella nso se wo ka ho na mo de akola ne ko enu kura bi wo. Pacha, wa ba fe no. Pacha se. Wa ba fe no. Me pacha ye fra me wo hini ni. Me ya juma Sompa TV so Kumase. Eti Stella no wa ha. Kumase Stella. Kumase Stella na ba ye ha o Kumase ha. Safren. Oh Eja me pacha ye wo Kumase Sompa TV. Kumase. Eja wa so na ba ho. Stella wa ha. Kumase. Eja. Edi asem. Wa ba ya o Kumase wo die o Kumase wa ha. I was Kumase. Eja, wo ba no me pacha bibia e okay manana. Gabi, abien ya papa. Aha. Ma adia omudi social welfare. Na ne ba no. Me pacha na. Abien ya papa. Eja ne ba no wai. Akwa na wo wai. Me ba na onu dia ma obi so kan manu. Wai. Odiama asemu atamaka Gabi papa osi omudi akola na iko no woni mu bi eju de ne ma abua adeni ya papa adeni ya papa madam me ameba me to asemu atamaka social welfare no se wo ka ho bi ana omudi akola ana me say line of flower no kata ye busa ho wansa ye tie wudi awi a ye be frɛ ho akola no wo so ka mo de ne koi mo de ne koma hwan madam we so one me ka home to me had na che me ka home to me had wo boa se onfa ne ba ma obi a Monsieur, social welfare, how many are buying? What do you mean for social welfare? Yadday. Na fair, you mean for social. Eja, what's your buano? Me for social welfare on a minute to a boadia. Papa Sam. Eja Sam. Friendly brand is on my entry. Stella, I'm so watching you. Atachi. Mamba to my genie. Send omu kase nebeya. Omu kase nebeya. Ombeja ombe mame banakao. Nini anu se friends. Who ni ane friends? Odi Kofi. Isaac. Kofi. Hello. Isaac atesai. Nyame adom na nso e. Erade adom papa me so me wo ye wo maame ohini ni. Me ye adwuma Sompa TV Kumase. Acho minimum pa. Me dase. Me so me frache mo dan ti asamai de nyina nipa baako. Acho minimum pa. Baba we bia ba e friend Stella, wo se ne bra ne mo. Acho no kre. O se wa wo mo de ne ba koma foster care.
2 years in on tia kola nenka what the mami bi madam ma we the mami nwe okay the mami bi number ma ye fra mami na mami ne say oboa woni ma asem ne ho hwe ene say ye fra we say woni mu bibia because o say wo kura wo say baby akola ne won oni problem bia eti na ya fra we okay madam pacho mo ombre make my church at me wo prepare Isaac wada woma okay madam me there na as a man say there na me hobby okay but first as me see you Stella na kasa na me amamen Stella no me ti asem no na o msa abofra ne yale ena wo Stella no ko ko ti abofra to hospital ena nurse ni bi hu ye se de abofra no sit en there uja no ahobewu no ni obi a obetima ja abofra na yeden ahwe na ma enti ko dwen hu ena wo Stella no ba be kasa okay omfa abofra no ye de emun pa ko ena o si yo ena wo Stella na kasa wudie ni nkohu papa enko ka che papa se nkrofo no unim wom enti omfa abofra ne nko ena papa ne se okay se unim wom de ande on do ni problem de ne nana na obi pese o hwe na ono so ahodi ni wo pese o hwe ni nana enti fa no ko ena o de no ko then later wo no sanso twa wachi e ba ye bebusa papa ne se o pese o hwehwe o pese o joba na papa nka cho se and now na osu ni microphone na ye den na sisi wa woni microphone asa da no ho aba be ka kire me se o pese o hu ba enti asam kona bla ena sama ka police station ko so ena mo ye ya na mo de abofra na ye den ebra hostel de abofra na bra hostel awie ye actually na hostel na sanso frefre microphone no ka chom se wuntimi hwa abofra no ntom me ga abofra no ye den why to na ja bobo uchiru sebeifo kasa Isaac pacho mitimi kasa ai kasa uchi o kasa na o cheche hu sa wo boa de o chire bi yeah ena wo Stella na o ye na o kasa o mu yewe on be fa abofra no ena mti yo ena wo Stella na kasa on pese o papa be di edile mu biem na mse o pese o papa no me kra am ko papa no na papa no kasa no say ono de Stella asem de onke biem da if he said baby abofra no wo no abofra ni school papa akoni ade no na why you say the don Stella asem biem da ena mti yo wate and I'm scared say and the side there say open so that abofra no ko de and the social welfare for pacho team me tie as America social welfare na ni masem no bebele asem we etum betima contact as America social welfare for second time no sade akola ne ko ye no enipa na akola no wona no sade ne ko ye na na o say second answer say ye de akola ne bai and o say ye ya no mbeke no the same person na no de ne ma no na yeah the same person na eti onu Stella na ne ko social welfare yes amuko social welfare for eti so penny baby ya say so ko social welfare that's it no mo I'm not friend brand ena madam pacho team you Stella no yes ade no this year me information me I am say this year nkrofo buy I don't be chair social welfare for our Stella wo ho our kan hu bi our Stella wo ho kan hu bi o na mo twetwa ho pictures we wo pictures no wo ho our Stella kan hu bi this year na mo kan hu bi entin den na this year mo buy won so beje oba den na this year oba one kan social welfare content oba na nipa na akola ne ko no mo okro be so omo akra okay. And it's simple and short. The only thing is Stella no MS is among first social welfare for as American social welfare for. Now mo contact them. On bed mammoth every information. Mo pa mo first American police station. On bed chila mo Stella story. Now mo bibia. Na unia no na dwen wo you okay. Obi obe catch us Stella na adwen ya papa bi oboa. Na but eh papa. Na adwen ya papa ba na no na etro. Na say na obi ana no otru bebi so dey obetumi aboda. Yes, in media mon France American as American social welfare for. Omo mo detail yeah. Last 2 weeks I dey call Accra those who said
The catch on so they should contact us and social welfare for sure man someone kept him. And he said no, they are the PM. Me da say, Mama Stella, dey di kan. Bi bu se wa se mayano. Akola no mde ne koy, om san de ne bai. But ọmọdé ni kọ ọmọ nfana first day na ọmọdé ni kọ ẹ no maame ni hwẹ akwara no wọ hospital na otwa picture no ẹ wọ social welfare. This year ọmọ ba ye ma mo ko social welfare e ma mo ko twitwa picture. Pacha Debbie. Hey, maame, wo beta me ni ma be di intro. Stella, say me fresh social welfare. No mo ka say maame ni bai. Yeah, me be fresh social welfare. Omo ka say maame ni ba this year. E na ba wo na utwa picture me. And the match what? Mampacho, near ni say, come on now. This year, my many buy Mamuko social welfare. And this year, dear Omamba. Nada bay, and Omubai am going to drop it. Come on now, Omuba first one, second one, Omubai. Second one, baby. Abra, Akrani, a yari, 18, bear 5 months for no mobile. On Kano correct. I want him as am I. Aha, young social welfare for no assembly. 1 and 2. 1. San friend. So I'm cast my mina bahane. This year, I'm a uba hobia. Obesole. Now do 3 to 2. Ako. Adia me penny. On cano correct. Mampa, why can white no? See a flower. Mampa, no crana make an what chase come. Hey, you community. What's the mon cano? Man, correct. Wa koton odo ba koma foster care wi a emedwa ya so wo bra e na e ka no kure no se ya akra ni ko school papa wo ya we wo ko gina be we no minti minka na ade ne ko na asenka na de bi o me frɛ wa report wa ma se me omo ka che me se bibire ni o me frɛ me so minti hwe frɛ ma me me ze champion de brem na te o ne frɛ social welfare for no mo ka se this year ma me na ba ho ne wa wo be hu me different. Oh, so mommy, this is someone or the Hello. Hello, sir. Good afternoon. Afternoon, madam. Papa Mpachona, how to say? Yo, you're from me or he need me to more Sompa TV show. Sompa TV, Kumase. Ababa, we be a better na a friend is Stella. Name is there was saying the foster care. Issue be na maame no edine opeso chese maame na agene baba ye frɛ ne bra no Stella ne boa na maame ne kura bag this year yi em waba social welfare mo ni nyina aka se twa picture ene pese ehun se ye no kura se de ne bra ne kana na because Stella ne peso ye ne sa se maame de ne ba no adwa ne kura wonte ne nka. Yes, yeah, what on say ne ba no what yare yeah and she almost ufi and any part of the fund. Okay, but to cut the story short, anytime I was able to buy it, my own and just last year December 2025 uh-huh omo de akorane breno kwahwe akorane Stella omo de akorane Stella breno e wasama until last week and our court social welfare ministry Accra with the same issue and I try to say one back they international how we work on it and far force and any time I akwalai omu gina wa ye wonu o twitwa picture hello yo yenti me tie o se mpacho me tie o and any time wonu epese waje le pana ye ma omu de apara ne ba o hwe no there was a time I was say omu fam ben kura omu de akora ne breno omu de breno we no was say onu ansamba office say yen frem ma no sam eji akola no yes akwara no ye de breno I do 3 days was the standard ye de we di akwara no onu want me anti ma me samba be fa akwara no kon yo ana ye nyina ya dia to say anytime I will force
Ubana, you better mammy know the aqua Abba. So that is the issue. Eti just akwala no ni baby a emfa ne se ne ho kire no. David wo baby a only over safe hand. Safe hands. Over safe hand. Anytime a person wa akwara no get the akwara ne be. The decision social welfare you are taking it say and last week or Wakra. Obey ya no say ne ban life. Aye. Yes, last week or Wakra and me say I will call the woman. Aye. Me too. And me say I will call the woman. They should bring the child so that we give the child to her. But yes, so the paramount of the child, you know. I don't hear the welfare. No, I don't hear no. And see, that is the whole issue. Me pa to maame no did say because o me afre wo bi woman ni say onimu asam no ho hwe ntem say wrong number kura wa me akofre maame bi. Hello sir. Maame no pa to ni did say or the reverend is yeah Reverend Beatrice. Reverend Beatrice. Okay. That is it. Yo, yeah, that's it. Yeah. Hey. Okay. Hey, Stella, on cano pray. I said, you be a caviar to a mubuano, and what's the other saying? One can grab a palm with Flaco. What can someone found Bamra who normally buy? And now some social welfare, some major crana. Mamma, make social welfare crack at some me here, me banner. Okay, I'm on for crana. Oh, Mam found catch him, say, Menko, me baby, Menko. On can Mr. Champo. Me any sister. Oh, social welfare for Joe, because one can me to me, nip out the fan, me to me, you ask them. So, baby, social welfare, some markets on call. Why? No man, Joe, Mr. Champo, won't tell me. Nippon can say, Sister Casan, a summer or two. She picture over there, send Aqualano. Come. Two or so, Nebra and the bind, the same as I'm not better man. And now, officer, yeah, a bandy pay. One only the other service said you when you a bandy pay. Records, a Muslim and a walker. To their fact to say, a plan will save her. That is the deal. Reverend. Yes, who want the Aqualani prayer? And I was say, baby, or my to me, I read the Aqualani standard. No, who to me? What's PPO be a cabi or 2025 was social welfare. 2025 December. When you are performance here, I know who offense over. And that one, you know, will be a nothing will see a presenting as a letter crown. We are not a young to say, Obono. I dance a beer woman, a bear with the house of money. I'm saying, you can and one. So I prefer Jennifer. Uncle social welfare. So, baby, as a man social corner, what you buy, madam. Buy a casa. My lady, say, say no, Yabuana Manibenya and Quantino or Geneba, Sana Aquawi. Nasa time I will ban wo no. Ante, Ubani wone dear, now see pen who mobile. Who po be our better bring sika babesha obano, or do say, ye nim medical conditioner na airtate ya padanwa. Ema nyame ya adoma wunya obi a obeboa wa obani nya nkwa chese enkomo na wu ti ha wu didididi no meme ya wo anka menka da se me papa ne minua be ma ne kohwe be bi omote ne fa ahin da bi wan kasa na wo akwanya ne se wo nsoso obo anan kokohwe bi ena nyame adom enkrata asem abamu nkrata asem biba bebe mu social welfare fo adawroma eboa ma ni papa pa beti wo ba a wo hwe no a wa wo gitu mu say standard of living akora na kwa experience no wa wo te anya de se wo benya de ama no na chese ba bi a wo ba ne wo no sister eye sesi a wo te a wani abre wo a opese wo je wo ba adwuma be na wo ye sika nka se wo ho ye sei te se akora no ba ko ho yensa afa we mra meka ho na wo no na wonte sa foster parent nsem na ye ka no wonte ase a ne nni kwan se woma kwan ma oba ne kwatena baabi na wo so ma oba ne wu hospital ho tietia no wahunu se wa wasie no na so obi boa oba na se wo ye te sa se nipa no abewia oba on pese obehu oba ne ade a ene ye sister me pa cha oje wa wo kosa de ama me kan na wo koyire wo mo se o mo fa oba ma no na ene oba betoto na wi a wa ba betoto na wi because me tie wonsem ne de e ba na mua ne ye de boa wo ntimi sere wo ma na nye te se obi awia wo ba
ɛna sɛ wonte foster parenting ase a mesrɛ ɔbɔmmɔden ne yɛnkyerɛ wo mu wobi na ɛhwɛ wo ba ama wo wɔtɔ aduane ma wobɛdi aha yo bɛtena aseɛ Hello. Yes, madam. Me pacho oba hono what is akura kete bi bayana. Yes, what about the bye. There be on kwana nam. Me pacho mo bisa ne se sa akura no we. Oba no we no way, oba no way. Pacho me ba no wo fi. What oh hi ho fi. Pacho me sister. Obua. Me se obua. Oba no ha. Me se me chowa no Stella. Obua oba no. Man pacho akwala no wo me sister bi wo fi. I say ma fa ne se me nua. Bra ne ba no way. Me pacho mo sambe sambe. E mama na odi me number man me inviting we say one fan my office no. Mama no way. What's the mammy no the number man so invite on in office, mammy no way. But the number. What's the mammy no way? Mammy no or no asama. Also asama. Madam, the whole thing is that any time I want for Yaria, answer na was sorry say one in number be a weekend when we say or Yaria hospital and if caregiver na one share the banana that one brand is can of fast and to me friend that's for so and we don't do that. We ajoba hwema unsan for one financial burden. Enko to so. Wahu. Anu na wode ne namu no. Eti say ne back to one way. Anu na me bisa for some time now ye hu sa akwara no. Uba ye bisa na owufie. On fa akwara no bra na hwe na animu to a, on pese wode beba. Hey, ana ono so de na kwama obi. Medasi. Yo, wow. It means a champion. Me dipon can credit. You can come out. Me number na. Abraham Pakasa. Uncle Social FM for us, a man can say Uncle Jennifer. Oba Yankasa. Akasa. My lady, Ratinase. Tinasa. My lady, but that's a pin. I mean, papa. First place, my lady. Me pese me hunu mema kura sebe. Omu Jimmy San, Jumina Krawi wono. Pese musa mema no. Se sebe, unye ready so be ba. Ukofa krawe dia no wa wo ne be wanti. Se wa ina nim keto na nim hwia. Etie ne wosu yi. E mema no mu wa he wura mema no mu wa yi. Omu anu ma wo no mu wa yi. Wa dwene nya adwuma. My lady. Kwasi ase na akeka ana meje my lady hwe ewiase no kura ba akopɛ no kura ye ewo wiase ba akopɛ akura yi my lady so wo se wo pɛ so wo je ne ba ho o ba bi akekira boa no ɛho ne yesane no on se ye frɛ papa yi na sɛm o kan my lady wo si o mu aka wo krata mu se tam bia pɛ so hu akura ni bi o memu wo ho no etina last year December omdi akwa ne ba ya mu nyina mu hia ya mu twitwa photo my lady se wanya jimi no oti ya wo jimi no wanya de beba so Ghana mrambo nkoda ho ban my lady so akwa ne hye oyam ana ya nko awdia oba asase so a eya ban ene o man ni mu nyina ye dia na ka hwa na apeso ko ye no ma my lady die pese ma akwa ti ase ne se ma mi na akwa na kodi onte onka se ofa akwa no kura wo de na what can happen ya ai mami ba last two weeks say mami kwa mi refinidi mahana obai wo ka se wo hwa akura bi du ba bi eso ne mami be fa akura no hwim wa bra wa mana mane my lady he de me pese me mami ni eti ase ne se onyan sanse munu na wodi no akola na sebi my lady akora no wa ba wiase ne nya wono kwa ne dia my lady wadi ka kanti ba bi ode be fa no onfamfa ba akora we ndie my lady yesu ye gina maka bi se emre bia ni ho na wo no be ye ma ne sa akora ne life ye ma na brabo ansenti se so of mama ni tie ye ne a se so of mama ni tie ye ne my lady
enya dia wo se wrai omuda akra no man ko se no social welfare akra ne ba won ma wrai ba o ma prosi nche no ani da ho dam no de na mudi nkwase asem u be gina ne ya frɛ no ne akwaje akra ne de na ma wo ultimi to bia ne mani ni ultimi to mpabu ama no ultimi to wa bodam na blisi ya tia ya wuri ya nim kosoro u be gina no mu be twitwa ntro o bra pani hey foko ha help skazen yetua wo emse o baketwa ne we maladi wo boa no so de ne ko ba bi wa bra ye hu no so we fefo ne se fakra ne bra na pese ode ne beko obi asem a wo ka bi aboa ba wo de ya nyini maladi enkopim sa akra yi wo se opeso oje ne ba onkofa ne papa akra ne papa mra onkofa akra ne papa mra we are fresh social welfare penifo say rate him da akra ne papa ba so mumie no ready so mbe hwe mo ba ye ne o mbekasa no ma ja akra na ma no say kwa we nko na beba say opeso oje akra ne dia enya dia wo se so sansam we so endia maledi o de nkasa biom ye ne bekasa we akire enkopim say wo de akra ne papa beba say odi akra ne papa beba maledi ansa na sa Nkomo yakoso etisi owura social welfare e wa samankese a o ma police fonche no ananso mu kwa we na adwenem sa adwene ne ya adwuma o papa se adwene ne nye o bra so se ye na se wo bodamani ate wonu na etoro de obehunu bia de wonu beka mame ye ka no kure wo ma kire wo wan hwe abema abufu aba abufu so ba ne de akra ma wa akra yi bewu eti die na wo giri wiase wabra obetima ko social welfare for ete social welfare for akatro say ebia ya friend wo se dance ode ne beba wo hu no ede no haw enkrata da so ebre bi du last week wa konkre social welfare mi apam last week wo akra eno so mo boa me ko case na o me say man ne kasai no se say no si on fa akola ne mla na tete hu gine de na ye de ye bisa we are the adwuma ya fa kwani fra kram do na hwen malady so oso obegina enchihye a empanifo ne yadi obra kan bi obapa so kan bi ana so obekan bi baby ebetimi aka si ni se obekọ social welfare wasama kese baby echechira bo ho ni gyan no na omunya krama se so pese o gene hwe no eye secret se police fo nyina anim ana eye social welfare fo nim se oba ye ya ana ye frame maami no se o akran ma gene me fa ne ma dia ene ke kwadina ma ba we die obra ne o papa mu nyina ya dance for se wa na adani akura iko hospital so yale wo wu mami ene ye di akura na brew wasa ade ama asamu mu se wudimi hwe no tidia bebie enye no kura se sie wo so pese o gina papa na o social welfare no social welfare papa ne ka so mo di akura ne ba ne so enye no kura that time now mo di akura ne ba twa picture that time now o share na ne hu tuna ma ye ba so o se December ya omo bua yo Martin kwa ko nyo ba ma wai ntimale de won ko social welfare ho ebusiafo mi do bibia asese ojibe ma ye kohwe video no eba yesisi ano ye nim nipa kwa ye be ginedi because one ne papa say na adwene ne ba na adwene adwuma ni nua be ma no say so bi ka se ni nua ba na adwene adwuma de anani pa no twatro enti sisi ano ye nim nipa kwa ye ginedi sisi a social welfare fo abekasa omo nso be tiretire mu no nsem omo nso ka no maame ne say abofra no ohun no that for 2 good years ohun abofra but just this year last year December ohun abofra no enti nsem a ote ha say tiretire mu no yenti ase ohini ni na bedwafo akasa bebele na but lady na asem na o tiretire mu ase o twatro se bi si anu nya be ma na be kasa se wa adwene ye adwuma but nsem na o keka wa ha se no emfa kwem obi aba beje oba na siden obi hwe oba di ama onim se o unya moa o hwe oba di ama o
enye se ofa akwan bone so kwa na obedi abofra na ofa akwan papa no so ama social welfare fo nya enim social welfare fo mu nya enim enye se omunnim o mu nya enim ofa akwan papa no so na obedi abofra no but the way our betna chechinzim na ase maame no fa akwan bone so na obedi o de bedi abofra no so ofa akwan papa no so nti no nka emu no kre na eja mu ebi wo hon ma ebetimi di aboa na ye di aboa no papa no so betechim papa ndio one day na asem de o si ne ba no se bi na adwe na chida nya edwuma sa nti no maame no ye ne papa nti lady no hu ne se maame no boa no oboa no nti onjai so o se maame no onyai so o se maame no minyaya anka asem ohini ni ka so first social welfare for nature omo ka asem ni wie na eye no kra obeti na tum because untimi be ka asem we ntu obi so se oba no hu ni 2 years ni but just last year December unhu abofra no so abeti na ase twa tro de a kire ye ama asem no kwa unhu ne constant unhu ne nan unhu ba bia asa asem na wo kan we ba obeka se we ba o ka se we ba o ka se ntenye de na papa nka se bi wadwe nya edwuma wadwe na atoche kakra de wi o kasa na se maame ne be wi abofra no so enye se maame ne be wi abofra no nchichi mo be chichi mu wa hase ne brother no so be ka different story ono so ka different story ono si nurse ni bi ne brother no so ka different thing ntine ebe ya on jais or se maame ne di but maame no obuwa no wan hwa dachi papa na ode ma ne ba no bebe nam kwan we su no maame ne be na adwe so be yi na adwe de efi abofra no so be na adwe so on die se wa ba be se me de adwe oba uzu si abofra ne yale bi wa abofra no so nti eja unya sense no fa nto edwo nti wenya boafo wo be bi boawa aha na de ba betena egu ni penini mase maame ne de wanya ade ebe hu asem no nokre ebe se maame ne ja maybe number no de my maybe number na wrong line number de obi timi de ma otimi firi obi ma ne kosi obi foforo so ti maybe ebe timi ay wrong line ti asem we ebe san so akomu deeply na ye hu se asem a lady be church because unya ka e na oboa unya ka e na oboa my lady ka bibia so mu ni aboa ntineja yenso ye eja yenso ye be hwehwehwe mu near the results na ye abrem se maame no ena eye ade papa na aso e maame na otifide mu ase nso na ono nso cheche na nsem se no ka na se nye no ka ebusi amede ni abeba besom aha ebusa emergency Ghana TV se no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase catch maame esi enesen eni meeting ye be san so edi nhyimu e wo ha biom ebusia